wailite kuikata kana wailite onya wailite kusisi ukatele makana wailite kuikata wailite kunya kana wailite kuikata nditha twinena myendini wa Isaya kele Isaya katatu kumeno cha na Isaya kana mwithukisia ni Isaya yitu ya ndeto cia utaona twini kila kilungu cha wati ndata suni wo watianio wa kilungu cha wati ndata muthenyani wa umundi lakini lilikana ikulyo na ukulia ati osa kalamu calculate alame kutuma makwete ni manengelele silingi ngili 3 na niyo jindi ikalanja saa 10:31 ni nanengi wendewa itatu na newa ndewa hii na unenge nikana after 2 years windungi yasyo no sia wasyo yuko ndewa ile no sia wasyo na kilemwe ikasya kila mwaka yuko uandika either A kana B kitumi yake ni ndo tumena mituki otumekwa 40685 inya noti thandatu nana itano etha wimbia ngombe isu iketha si itano uandika A etha wimbia iketha si itatu uandika B mana kindu kila ngwendo manye omonde tuiko calculate ni fumbo sawa lakini tuika calculations alama tathi yani matasinda matesene na hesabu yumethi nani ndewa ile nikaleta na sio myakeli na kilemwe isia mwaka kilemwe isia kila mwaka once ndewa itatu plus ukwe ni ndewa itatu na kilemwe ikasia kila mwaka etha wimbia ngombe isu iketha si 5 uandika A na etha wiasia iketha si 3 uandika B tumako 40685 mundu ukwete sofa SMS lani na seni 3 andu mabitetie kwa tuma mituki kwako mituki yaku yikutonyendea kukwata silingi sia kungili 3 na titene ninengane mbesa isu yuko ukatiangia kwa 40685 just as mielo wadhiweta wa ekinya ya kwito kwisela kama mene kawasiwa mukamba goma sitwa makwanita wa Mwela ikulyo ndewa ni tatu ni nasio lakini atungia mwene ndewa hii after